Muri Nijeriya abantu 12 bahitanywe n'amabombe menshi y'intagondwa za Kiyisilamu Boko Haram zibasiye imidugudu hamwe n'inkambi y'abataye ibyabo imbere mu gihugu. Ibiro ntaramakuru The Associated Press byasanze abimukira barenga 56,000 bajyaga gushakisha imibereho mu bindi bice bya Afrika, imirambo yabo yarashyinguwe batanu mu mvi imwe mwirimbi ryo muri Afrika y'Epfo. Muvoma ya Kiyisilamu muri Nijeriya iravuga ko 49 mu bayigize biciwe mu bushyamirane n'ingabo zishinzwe umutekano z'igihugu, naho abo basirikari bapfushije 6. Muri Kongo ho abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bo mu ishyaka SD bafite impungenge bibaza niba amatora yo mu kwezi kwa 12 azaba mu mucyo. Naho muri Libya banki nkuru y'igihugu izajya isaba ikarita y'indangamuntu ku bagiye kuvunjisha amafaranga y'amahanga, ni mu rwego rwo kurwanya icuruzwa ry'ayo mafaranga mu buryo unyuranije n'amategeko.